اسماعیل مامو ji bajarê Kobaniyê niha li Holanda li bajarê Rotterdam li zanîngeha Artes ya hunerî lîstikvaniya sînemayê dixwîne. Projeyeke wî heye. Ew jî ew e ku li gundên Kobanî sînemaya gerok çêbike. Her wiha ew ê belgefîlmeke jî li ser naveroka gera xwe û jiyana gundan jî amade bike. Ew ê derbasî hemû gundên Kobanê bibin û filmên ku amade kirine li wan gundan ji gundiyan ra nîşan bidin. İsmail Mamo xwendekarê sînemayê ji Holanda ji bajarê Rotterdam li gel min e. İsmail xêr hatî. Baş. Min xwest bizanibim naveroka projeya te bi berferehî çi ye? Yani hinekî behsa projeya xwe bikî. Spas mamêsaj bo vê derfetê. Projekta me li Kobanê wek tu dizanî sînema li Kobanê tune me. Yani ne li gundê Kobanê ne li Kobanê. Ez piştî berî sê mehan ez li Kobanê bûm û li Kobanê me bi zîlan hemû ra me dixwast ve geroka sînema bibin gundan. Ji û em dixwazin zarok sînema bibînin. Ez wek xortekî temenê min 20 sal bûn cara yekê min sînema film min dîn li şaşê mezin da. Em dixwazin zarokê me ku êhanin nira dibin zanibin yani qîmeta sînemayê dizanibin û mijarê wê da yani di hunerê da. Em dixwazin vê projektê pêş da bixin û bihêvîne jî ku em tiştekî ji bo zarokê Kobanê jî bikin. Aha. İsmail, na hûnê li gundan bigerin, gundên Kobanê bigerin, hûnê gundiyan kom bikin, hûnê filma nîşan bidin. Yani ev ê çawa çê bibe? Ez dixwazim praktîka wê bizanibim. Mamista em kê biroro mesela herin gundekî berî 2 saeta 3 saeta ku em filma pêşkêş bikin em dixwazin bi makînê em herin nêv gund bigerin 2 saeta ji war bibêjin 5 saetê em kê filma pêşkêş bikine. Em kê 4 kurta film pêşkêş bikine. 2 kurta film ji Kurdistanê ne û 2 jî ji ne Kurdistanê ne. Baş e. Filmên sînemayê ne? Filmên dirêjin? Ne kurta filmin. Kurta filmin. Ew film divê bi zimanê ku xelk jî fêm dike yani bi Kurdî bin ne? Filmê ku gundan. Du filmê ku em ew bikin di Kurdî ne bi kurmancî û di jî animationin yani bêdengin. Bêdengin. Bele. Ew imkan wê hebin İsmail yani fikra te baş e bi rastî. Tiştekî gelekî baş e. İmkanên lojîstîk wê hebin li Kobanê ku hûn vî tiştî bikin. Nihanî li vê derê mamista li vê derê zanîngeh jî hinekî alîkarî me dike ku em ji vê projektê bikar bînin. Ve projekta jî a ji bo sala min e dawî ye a xwandinê a lîstikvanê. Em li vê derê jî munazemat ne hene em ji wan re kar dikin em ji wan re dibêjin û va fikra cem hêva projekta heye ew jî pir hez dikin ku heger fikreke wanî hebe ku em kar bînin. û li Kobanê jî me bi wan re den dikir desta çandê ra me ji wan re ser destûr dane me û me re gotin em kanin alîkarî we bikin ku dema alîkarî bi we gerek e. Yani hemî li wê derê kes û dost û nas ku em vê tiştî birê bixin û pêş da bixin. Baş e tiştekî din kes grupek heye ku li Kobanê bi vê karê te re be bi vê proje te re te re alîkar be? Arê, va projekta ne ez tenê me min û Zîlan hemû me dest pê kir. Zîlan hemû jî ew derhenêr û nivîskar e li Kobanê rûniştê. Cara berê ku ez çûyî me ew ya nas kir, ji min re got me berê va fikra me dest pê kir û piştî demekê jî em sekînin. Wê çaxê min jê re got em ê vê projektê çê bikin û em ê birêh bixin û em ê belgefîlmeke dirêj li ser çê bikin. Ji ber ku dema me belgefîlm çê kir em kanin ji hemî festîvalê cîhanê re bişînin û rewşa ku em tê da derbas dibin zarokê me tê da derbas dibin ku raban nakin û çawa ye. Çend kes wê di vê proje te de cî bigirin? Nihanî em tîmekî 5 kesin û em dixwazin heger ku di aliyê aborî da hinekî herê me zêde hebin û em ê dixwazin hîn tîmê xwe mezintir bikin ji ber ku em dixwazin hemî tişt profesyonelîze bikin û pêş da bixin. Em niha 5 kesin. Tiştekî din hûn difikirin meselen madam hûnê yani weke fikir dibêjim wek pêşniyar jî. Mesela hûnê li gundan bigerin
از نزانم هونی چند گندان بگرن نهانی ام هین ما نگوتی چند گند بالضبط پشتی ماه پنجان استم دال کردم کوبانه و از لگل تیمی خواهم دایم بگه چقاس گند امکانن و فیلمی پیشکش بکن اگر گنده چیچک بون سه چهار گنده چیچک بون امکانن وانا همی بینن جمع هفته و تماشا بکن بس نهاد قافه مدى 100 گند هيا 100 گندین تدی کوبانی بیشن غربی کوبانی شرقی کوبانی قلبی کوبانی یعنی روجلات روجاوا و باشوری کوبانی هونه او امکانی و به هبن یعنی هونه بکار مکون چون بچن گنده مجی قرقل روجاوای کوبانی لسر ریا جمع فراته شخوری دو اورترا در باست بید اسماعیل بلکی نای بیرات ها بیجه از اشتر رسمه که بشینم اگر کاش ما گنده من خواستانی چه پیشنی یار بکم هم بکار مثلا هر هون گندان دگرن یعنی 100 گند نکیمه هون جیانا وان گندان بکن بلگه فیلمک ویش بو اوروپیان گلکی بالکش به ریب ام دخوازن چما جبرکو ام دخوازن دما کو ام تیغه در باسته بین و تشتی هر دم سال لروجاوای ام دخوازن تشتی وان مثلا روج جلی کردی روج نوروز تشتی ایهان پیویست ام دخوازن دوجی د بلگه فیلم داشته بکنش برکو ام بشین فیلم فستیوال جهان هنه کی دزانم لجمع نتنه شرحه جمع تشنه هه انو چاندا ما موزیکا ما دیلانا ما تشنه هنه مثلا د خونه مدن و تشتانه ام به کیف خوش نش برکم پیشکش بکن رابانه ممکن کوبانی همو دنیای باجاری کی ناو کی ناسکریه برا ببینن پشتی شر داعش کوبانی جنوب هاتا آوا کرنو گندین کوبانی گنده خواه شین کرنه بلکی نای بیراته اسماعیل تی بیرامن سینما مسیح هبو کوبانی سینما هبو لکوبانی بره کچ جند چون سینمه ام بخواد چون سینما هاوینه هبو یا زوستانه هبو هاوینه سینما الدرب با الحوشا سینما رو دنشتن لسر سینور بول سر سینوری باکوری کردستان هبو ناوی سینما تن هبو دگوتن سینما مسیج برکو خودی سینما هبو فیلم این و دمه دهات نشاندن فیلمش خواست سبی حتی ایوار یک دو فیلم بون هر دوباره دبون اگر تشتکی وها بکی از نشاش بم پروژه یک آوا کرنا سینما یک کوبانی هی اگر خبرت اجیه به ری خبرم جه ریبر کی او سینما کوبانی آها ریبر چید کرد بله او نا چید که به ما پشتی دمه جی سالک به دو بنو اوجی و به پیشتاکتن هی مرید خوازه از هیرو وک دبیجن چیلک کوبانه ما از هیرو که اگر من و دست بکر پیش روزش دخوازم یعنی این پروژکت زیادتر کوبانه گنده کوبانه دستاب اسماعیل گلک سپاس و هیوید کن د پروژه خدا بسر کفتی بی سپاس بوان کسان کوالی کاریت دکن خواندکار سینمای اسماعیل مامو ج روتردام باجار روتردام ج هولندا هربی